يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك بسم الله بيه تاتكي لتمد يا هدرا ونرشا عند اللمامد بني ما واشكري استي لحمد واردا واسنساين كلم النامد ودماناو بحر استي للرامد بإباراو مركب وانا للامد على محمد بارنا عليك يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك موددون ما موسى تودد مفكرون ما عيسى تفكر موددون ما أيوب تودد قال نبي لم بعرش يسجد على محمد بارنا عليك يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك وندمي አያጣም ሰው ያለውን ይበል እኛም በሐድራችን ነቢ እንበል አንድ ሰው ቢናገር አንድ ሰው ቢንጣጣ የነቢዬ መውሊድ ተመልሶ መጣ አላ ሙሐመድ ባርና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ይኸው ማድምጡኝ እስኪ ለመድም ሳያቅላላ አይለቅ ሳያውቁት መውደድ መጣልን መውሊዱ ያለበትም ፍቅሩ ደስ የሚበላችሁ እስቲ አታቀርቅሩ አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك እስቲ ላስታውሳችሁ ማራኪው ስራቸው ለኡመቱ እዝነት ገደብ የሌላቸው ጥሜትን ደምስሰው ሐቅን ለማስፋፋት የነቢዩ ስራ የማማሩን ግባት አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ወደ ነቢ መጡ የጂራሉ ጎሶች በየመን ድንበር ላይ የሚኖሩ ህዝቦች አንድ ቀን ያስኬዳል የጎራው ስፋት 73 ቃሪያ ያለባት መሬት 120 ሺህ ጦር የተዘጋጀባት ሁሉም ሰው ነሳራ ሙስሊም የሌለባት አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ነቢዩ ጻፉና ወረቀት ላኩበት ወደ መሪያቸው ጳጳስ ወደሚሉት በጣም ደነገጠ ያናነበበና ሰውን አማከረ ምን ይብቃናልና ሰው እንላካሉ ከዛ ተመካክረው ጉዳይ የሚፈቱ ሄደው ተወያይተው አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك 60 ሰዎችንም ከዚያ መረጡና የሐር ልብሶችን አንድ አይነት አልብሰው የወርቅም ቀለበት በእጃቸው አርገው ከዚያ ቀረብ ብለው ነቢይን ሰለሟቸው ነቢዩም ዝም አሉ መልስ ሳይሰጧቸው ሰሃቦች አዩና እንደደነገጡ አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ
يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ብለው መከሯቸው ልብሳችሁንም አውጡ ጌጡን አውልቁና ልብሱን ቀይራችሁ ጌጡን አውልቁና ልብሱን ቀይራችሁ ሂዱ አናግሯቸው አትፍሩ አይዟችሁ ወደ ነቢ መጡ ልብሱን ቀየሩና ከዚያ አናግሯቸው ምንድነው አሉና አላ ሙሐመድን ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ሙስሊም እንዲሆኑ ዳዋ ሲያደርጉ እኛ ሙስሊሞች ነን አንሰልምም አሏቸው። ኢስላም የማይፈቅደው ሶስት ነገር አላችሁ እነዚህ ያሉ እንዴት ሙስሊም ናችሁ? መስቀል ማምለክና ከርከሮ መብላት ለአላህ ፈጣሪ ልጅ አለው ማለት አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك የኢሳን አምሳያ ንገረን አሉት እንዴት ተፈጠረ ብቻው ያላባት ቁርአንም አውርዶ አላህ ነገሮት ኢነ መሰል ዒሳ ኢንደላህ አሉት አደምን ከአፈር እንደፈጠርነው ኢሳንም ያላባት ነው ያኸለቅነው አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ይህንን ቀሩና ነቢዩ ጠሯቸው እምቢ ካላችሁ ምንም አላሏቸው። ይህንን ሲሏቸው ከዛም አሰቡና እንወያያሉ ለብቻ እንሁንና ብቻቸውን ሆነው ከዛም ተወያዩ። ነቢዩ ከሆኑ እንጠፋለን አሉ አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك እንጠፋለንም አሉ ማንም ሰው ሳይቀር ይሻለናል አሉ ብንከፍልም ግብር ከዚያም ተመልሰው ተስማምተናል አሉ ግብርን ከፍላለን አምልም በቃሉ 1000 ጌጦችን በሰፈር ሊሰጡ 1000 በረጀብ ጨምረው ሊሰጡ አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك በዚህ ተስማሙና ነቢ ጻፉላቸው ሰላም እንዲሆኑ ማንም ላይ ነካቸው አሉ ከኛ ጋራ ታማኝ ሰው ስጡን ነቢዩ ሰጧቸው አቡ ኡበይድን አሚር ኢብኑ ጀራህ አቡ ኡበይደት ታማኝ የተባሉ ከዚያ ከኡመት አላ ሙሐመድ ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك ተመልሰው ሄደው ነጅራን ላይ ሲደርሱ ያኔ ሰለሙና ሁለት ሰው ከነሱ ከዚያ ሲሰልሙም አንድ በአንድም በመጨረሻ ላይ ሁላቸው ሰለሙ ተቆጥሮማ ያልቀው የሱማ ገለታ ይድረሰው ረህማኑ የዓለማት ጌታ አላ ሙሐመድን ባሩና አለይካ يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك
على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك يا ربنا صل على حبيبك يا ربنا صل على حبيبك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك على محمد بارنا عليك